mbona ngize ntaharyoro nyenda ntebekana se kutezamo ahari kiriya kubakozire owizire wena kandi amushuwa ngo akagenda shemerirwe last time hati noza kushemerwa no kurengaho akecho washangiye buri hati mbere nintezamo tanzara music system stage amatara mabitwe natebekanisa abeshongozi nuza kurabo takarebaga nda kuteshongora live band nza kubeshongora live ekibikire tujunda in fact ina kintu cyeshongoro ombereho mukama ensi etambuza ngorayi icyo nacyo ndi yabana inshobora bwenche nakishongwira kana cyo ndi yakikora live na abakazi ba demanding ekishongoro munonga cyo mukazi so na nebindi byona ndi yabana imbyeshongora ahizoberyo so ni imbeta abantu bamukama rukundo yemose numunyorekana mumpama bagaganyu nunkore byivuro numumberaho nishoza music numugifollowing numusubscribing channel zanje numucommenting mujinyoreka izo bariye birabiro namishanje bambe kandi mugumize mu kunkuratira izo bariyo kubanza kumpanyiza bakampere center hari yamba guta street omushija kuyampire center nagumana indebe nyuma ntiyaza kuzinyaka hata nayebuza we nampe center namanya ashuwe nanye sigata uko gata kucumanya nareba umushija yarenga yaje nanye tombuje tunazayo tunayeshongora tiyampanira balance ebiyo kwirashino kweshongora kubo muna center Yes, all right. Amazina ni MC Mashweko kandi program n'ekibuzo nkaburijo ahari kuri Media TV. Bitu mwe bari munonga abanywani bitu mwe nayi muri abima barufutureba kandi abari kuwakinga program eji. Tubakunda munonga mwe bari munonga na munonga abana bari ahero bari yakiyo abari no mugeza kugira ikimo akora ningashe kugira ikimo basa kuba numba. Mwe bari munonga bikimufuteka hengaro hanga baherezo mugisha kandi ni mwe bari kweza mukatunga kirekanyu. Mukaza ari kuri Media TV mukawokinga mukasharinga programs tukuba tutiriho mwebare munonga kimuro gukora n'ikirungi munonga kamaze mbanjure aba Majestic Technical Services kandi abo banywana bita bari kuteka mu program Megisente kandi abo iwaba no ndafuteka mizi ninga shiteyiro zo munju yawe basa kubano bakirira ningo inamasomero inishomero oyinirwaro oyine buri kizimbe cyo yombekire konkano ndafuteka muteiruzi ninga shino ndano kufuteka mamizi abo nubo bonka nubo bakugu abari kubasa kubana bakora muri yecho mbene basa kubano bakirira babase kubana bakoraje omurumo gwawe kandi omukerekache kandi akabeyi ko kwikirizana ninga shi akabeyi kensheko erizo bankoko kucimanya ngunyowe naza kwijo bwire wenje nimba kwinira mugenyi kandi erizo banabaretera umuture numumbuza muture numugeni konkashe hona toturetera ketu mukiza ona toturetera ketu mukiza mbene izo bero najanta tudereka namuronda najanta ninteko kutwara abantu babanze bakorebeho mazuma reka nkwakire banzura musaha barufutureba nabafanu babona bari uko banzura museho akwakira yebare Mashweko okunyakira kandi nanye ninkwakira umurebi wa Nkore Media yebare kunda program ya Mashweko ayekibozi ishimashwe abwe takabe mbozi kwayi ekibozi ati kinakire kibozi nikibani kikombining ibintu bingi harimo kushika harimo okuhabura harimo buri kimwe nikiba kiriyomo yebare kutebekana se kibozi kandi cy'abantu bingi bari kukunda wachimanya twina abantu bitu bari ahero bakadama mwe bari kutukurata utosha bwona okurata Nkore Media kurata ketu mukiza music tubakunda munonga mwe bare kandi nabakira program eji kandi eri kuzaka bashemeza munonga eri kuzaka banegarika mwe buzo byinji emwe no mutuma orukwebuza kibuzo cyona harketu mukiza eji niyo sha it's high time of ne answer yekibuzo cyawe mwe bari munonga rero mbona hatinyewe ne rakete hati kunkureba mpora nijwe naje ntona shintu tutendereze tukubite tendereza Yesu mwana gwendega Yesu sai unasi
zeja twebaza yesu murokozi haleluya tubona kunanye kazunwa kazunwa kiri muto inashoka nakwakira asimu bibare kutayayira ninye nakira mazima manye nashemirwa kubashanga kandi nimbakunda by the way hanga kirinze ni mnonga ranga narinda bokuba no mwesugwa itwe no butare besugwa by the way kukaranga biro mwesugwa watuberereho munonga muno kete ninyenda zitandikiraho abo bwire ninyenda ngo tutandike ninyenda ngo abantu aba batwiro kwa barevitu barukutubuza kete noha okay mbwesh kete noha nibenda kumanya kete noha kete we nuwoha okay kete wo mukiza byamukama by the way kanshobore cyamasheko abantu binji barukurura kete mukiza batekateka nk'umukiza is my husband nanye no kona abere nenke mate nkushereka azatwundebere takabicengera yes kundebera abantu baguma bariyo nenda ngo mbashoborera amazima mukiza n'izina ryanje eritata namabo banyetse nambwe nati nyowe na documents zanje zona ni mukiza keti nambwe naha ntiterereze ware branding yanje ya ejero hati mukiza keti yes kete mukiza iwe linyete gona n'amazina but kokubanza kokurera ko shangu ninkeri ya habe ningache ati tuni tumuntu koruherereka tumanya ngo hine nkeri yeri yawe ro kubanza eri wareka atuwakose the mukiza keti you can see MK music so not kutamburiraho kandi kete mukiza no mukazo mufumbo still oshirwe bya mukama Peter niho rukurra kete mukiza bya mukama mostly nangwa nko mu presentation za radio I use kete mukiza bya mukama but mazina ganje niko gargatyo kandi kete umukureba no mukazi w'amazara ashatu aha kete nozarwa nkahe kete muri kureba nazarwa Isingiro Bukanga konkansherwa ntunga mu Ruhama nambwe n'abanyarahama kabayi kajambo n'abanyisingiro twabaramutse ayindi komoka atoko oko niyo wazirwe Bukanga oko niyo wazirwe okakurro nangwa tukakurro muri Kashari konka finally twafurikira Bukanga obonka wireke like 2008 mwisha mwaragayo mwafurika hata mwagaraka Bukanga twatase Bukanga tukubimanya okurugobona hati okurugobona hati niyo muzire wanje churuho no hari muzeyi yemanzi yanje so mbwene hati omuru Bukanga isingi kuno Kashari niyo washomire uko yes kakuroko kashomero muri Kashari nkatandikira ebitabe twete ate byate nasari twasoma P1A P1B byo nkabishomeraho kitoke cya school then muri Kashari yes muri Kashari Rwanyamhembe then from P2 to P6 still Kashari Runengo primary school so ogize na obiza barunengo nabaramutse twarga then P7 P6 and P7 najishomera Shasha primary school hano yarubaye ahanyekene then my secondary level inashomereho kagishomera kuno mu town Mbarara ishomeye yo tiriciruho na fortunately Kent Foundation College niho nashomire O level kandi yintararenjereho ubu wiro bukabone nk'imyaka engahe ko P7 nyoko gama ka P7 ndeba nkakishikariyaho kakwikanga kati kanta ngayine myaka like 13 ngayine myaka 10 ngayine myaka 14 because no shemyaka 10 P7 kagiza myaka 15 senior 1 ngayine myaka 16 senior 2 myaka 15 so wajoininga secondary wisha batuboye wisha kunumbara bashomera mbara yes obwese nko mu primary aho muri mu primary mbyubana mu P5 P4 ubu ko ragizire mu mwishomero umugira ngo wayishongoraho umwishomero kabani ngeshongora kukabitara munonga
nkanda tungaje opportunity kandi kinayembana nyihuriramu tine wabira banakireba kandi kanshomere ndumutoho kugira wiro abantu ko babana bingana hati bakabatora n'abakuru imikoro nkejo ibikweta za speech days ezo atabansigayo ngo buno bwana mwene ngumanyi nirho kunkara inkawo P6 nije nazo mpaka za music na participating mu kitaguru aha kishasha kunkana go time kuyashikire tindagireyo turagire kunkachikansa nicyo cyabereho mami akanzube mawa kachiruho nambwe ntachiruho mukama muhereze cyumuro kirungi sakariyo mukaza rukutina kanda kaine rukundo impango y'abana sakaja tereka ati nimpurange motoka mbugwa byina abana b'amashomero mukana muza kutravalinga kuruga ishomero ryanyu kuzomu mpaka handi atereke kimotoka kitangitira umwana tehene yagwire tukurugo musokagara ya chomwana umukono atebyo kuya akabasira kubuhura sakemera ya tokuzai yakuzibe konkanka shasha wayehurota ore nerizoba nikijwe soto munongo mpremene nkani nyishongora munonga nyebembera kunka nkanchine munonga so kuwaje iningire secondary still nabwo tindachi participate injire munonga because shomena benu agage town private being private kabitari yo munonga kamba kore ibintu byo kumayiminga bityo kabitari bya man stinda bijire konganyo murinyi nkani turaniye shongora omurinyo woko munda kweshongora umuriwe kandi umuka anko mucyaki cyaci nkani nzayo ominyeto yeshongora konkana wo bakamba turi mitingo muka to kugenda gendereryo bakuri kandi sat ko shanga zirikatu ziturahare bagira ngo practice nayo mwabaze shayi 11 oyinemirmo oshanga bakuzubira erindi ngo bakwikiriza bwe nabwo barakubayo fure kureka ekinabenye shongora munonga nangwa kanchi kugambira omuka ishaze cyo tuzakushabaho ani kunda munonga himuzi kati byetebye shongoro bya zaburi nambwe nyonka byeganda mutobyo nakatumuze akabana rukunda kandi akabatuherezo mugisha kweshongora tukuza kushaba so niyo nabenye shongora munonga so hata aho hakere wabiro katunga mukeshongora keshongora kashemererwa mwene kama takwenda tuheze bakiri kikurumu kandi kamba yenda ngutwanze shongora hanyezira cyenkeshe to mundanze ne rero tugira nko kutarama tukorebye kikunyu nabwo tuzina ibyo muka then again kandi nkunda kurisa bakambanjira kunkozi so kurisa mwenye kunayemba ndisize sana ntabone kikungu no chama abantemba kikungu tanuka kweshongora jyo nyeshongora bisoba ndagabye shongo ntakweshongora burango bwa radio wanye sanye kandi nyenda kuba mweshongozo burukundebera ati kuna nkantere ngama nyeshongore bigambo ati nkiza kwikakweza abujya nganta handi kanta recording mbishika bibura najena na yetizina na yetaba kandi banyeta nkani nyeto asafu ati najente rekanyete asafu kariyo nkujya ngo kariyo kuba rambuze naye kanka radio bambuza bakagira ngo kariyo bamayiso kingunye ngo kariya keshongo ahurra prani mango ine mu bwenge birahanga kakweto mu kibozi okuza kikungu nyonkano nde kikungu yenda nguriyo mambo era mpura kiriyo muri nyenguriyo mo kuyakura unanye shongora eshongora ati bitaka kunyeba nkwato burango kandi mbasa kutera karango kona katandike kaende so wija hato kushoma wija wa kushomera mbara wa kakweza okusoma naheza yebi naherze bwanyuma yaho tindagiro mbushere amangwa gose orevo mweta huireje nayo school fees yabura nazacaro washita nibwo nabe nayo mu senior 4 nakomaho nazacaro nabo kore mirimo yomuka but finally nayo yantama kana roze town abujya ka wizire kunumba warebere kune town tubyangumira nabe ndiyaho nabona wabere yandebero
yaburza toga umuntu nabenda arebera akazayo so yandonda yambona atamwe no kugarambara tukaza gukora amaka tugende kagenderaho umukaba wargayo nargayo bari kukimanya se ninga bana nargaye ibintu bitare birungi byo kutoroka watoroka yo wagena n'umushije yes nija nashirwa binashirwa amashongozo najya tinche banaterenta amagoma so kunabe naterenta amagayo iki cyahande kiri umuhahura kari kacyo kucitanda no mburu zo mukanisa atuma urakamugira ngo shoma atoriya abo kugira ngo nkibanatera hentama goma atuma umuburuza kacuma ngo kunabire naterenta amagoma umuhahura argamye atumushija wente nubagitera amagoma atoko no butamanya ari nyankori goma nebe ine so wakashoma singo wakashoma singo yatkunabe naterenta amagoma atokutera ante magoma so mbona wazayo washuro dagatera ho gayo ma natandikensi kana si abana babiri umwaka ine myaka 2 neceka ndija kaine myeze na 4 months so natandika life ndijo hate yawo ya single mother ketoro bi obo bito watandikire kweshongoraho utakatandikire tukushotinga mu ataho okweshongora weja wakutandika buna kweshongora bwanyuma kakutandika 2010 yes okukiri single mother ninga kawa single mother ando kweshongora kwanje kakomoka binabe nindabamu omu life age ketoro bi kandi n'ibintu byinshi bikusasha umutima gwanje ko nkamagara ganje gakanga kundo kweshongora so kanyenda ngo kunakwenda ku expressinga ka message linge kigo murinye feelings zeziyo murinye nyeshongora zirabiro mu kweshongora yes hata nagmanimba kunda kandi nkunda beshongoza munonga obwiro bwahurira bwona musingo life ejo ayibaye baranga beshongoza by that time tukatuza Holy Spirit akarotop radio bakore byivro mbihurira sheme ntekwa kuzayo nzayo obarebo bachi bane beshongora nyo kinabe nkora bikabwe ibintu ndra rero mbirugugenda rero ntahashemerire so natkonka ebinanye nkabikora batunanye hona nimbasa ko hatunari nkagamba nanye bakamanya ngo ninye nagambe ibimara kana ganjaga najya kancegezemo wakegeza sinacegeza mu cyambera cyo watandukana na cyeshongoro ki mukama ngerzeho naremwa nayerwanira hona naremwa naza no mukoti nayo yaremwa erizoba ni nyendo ndwanire yes obu cyeshongoro ki watandukana yes rero hatankiwe owabere ryomwe otira mu mbere ya single maza uri mutano benozo mbibo takarkodingaga wija waza mu studio ki ezo kurkodinga wazi hahi kunazire cyetengo natandika kwandika obugambo bwanje nashabaranga ntkonka marakana bagiyayi na urayari impedeza nkerye rye cyeshongoro naratamwe bigambo ebyabe birya mutuma gwanje rinkeshara Oroko bihurire bya bintu bikusasa. Yes, hata nayebuza kuba keza kubironda babitahi. Eki nakoze rinka consulting omweshongozo Peace Mbabazi. Peace. Ambwene mukunda nyine nshonge yimukunda nyotinyebwa. Kuna mu consultingire yanje ebyeshongoro byine nti ebinyine tindishwangu nebyeshongoro nyonyi nebinto mu kitabo. Nyine biganiro bane kibozi nke cyamaseko. Batamu not shuwa amugambira amazima atoijo wanje obindetere onyeshongorremu tata nahemuka tataza kubaho kwemu azabumba anti no kushwara konko bunti no kushwara ekintu nincheno ukugenda mbwene nayehwaho nabitwara biba bicumwe byeshongoro mukaga ekitabo cyana kikakizi uko hari kirebeshongoro mukaga bikija rumwe konka kanta shuwa ngo nebyeshongoro batubambe cyo mugishomurunje ko namweshongoriremo atkane byeshongoro atoka shongora gantkana ryari atkane byeshongoro akigarukamo atkane byeshongoro atkane birunji bambe tarangira itemanuko yangizire atambwe sho ine sente ntezaki atamanya babitwara mu studio
bashashura babyeshongora abishonga zingashi ati buri cyeshongoro ati bo bwire ati ne mitwari 15 ati we ne byeshongoro mukaga ati jo ne mitwari ngai ejo ne mitwaro nkaga eba nene renga muno kurenga ne mitwaro 9 mitwaro 9 ati mitwaro 9 ni ngiye ati wana ngo bishoze byona nte ati katugende tugambe nawe twagambe nawe ati mwana mu bipa byona ete mitwaro nkaga emitwaro nkaga harinye ubwo nkayine ne 12 tururu wenka to inawe no bana babiri ndukubi but nkanyine akaneme kanje amanya tukakweburuza yakito kababiri ne akaneme kawe akanje niwe tukakweburuzayo ngira tukangambire muzeya akaneme akaguzi konka shkwara mbuze ebininza kumugambira because kandi ari karakijare yes kandi ni karakijare no kushishe sente kandi umuco gwanje gagutarimo kushishe sente mujante niza kumugambira ngo rent nende mirikana yekendemire ati nayo ashinyangire kaguza kushisha rent kaguze atombye shongo atomutuma mubuza nkaguza nkarga musinga ishanga nzirengamo kankaguze tubagane ishashireho rent ezine stombye shongoro mpuname mfero kwa mutum chingwa batranga nawe mbabasi nakaguze sente naze korra amanya pisi yanje ati naza kutwara mu studio nabo beshongorremo nibija kutererezamu bakutereza mu marako ati nibija kutereza wija kweshongora yantwara yahandambuza umushije kwa mweta tokasoni kantu jeta Kipogro studio eker kashenyo kachika niyabe rero yes mshija ati rokoronde sento zirete nazirete yantandika kwe wazamu muzendaro yashemerwa tukababye shongorashe ayishongore cya kabiri ayishongore cya kashatu ayishongore cya kane icyakatane ne cya mukaga kyabe yabitandika yababise yahezo bwira atakwenda kubimpa byamuremera twicezana ijangarura sente zibye shongoro bibiri nkashoza na ngerizo narema Tisongo cyane kintu baceta haleluya Yesu no muri sawanje yebare mukama kwishirize ndagano hamwe na kankutendereze hasigara bibiri ecyabe kirinye Yesu by the way kasigara kankutendereze Yesu then yashoza naremwa webare mukama haleluya na ekinde nice ishe wamafuzo yes so biriye byasigire nabuza pisa ati mbiteye Jean Twarondije yantwara Don Baram umukira ko biriya babimpire kongo taka wabishize ningo takabishize nkabitwara natanga kubitero mu nzu yanje nkabantaho kandi nabo nkamekinga shonga utinorho abo kubanyowe my mind kandi njyangu nibaza kushekera ngwebe byotandikire n'ibiki aho no buri umuntu aza gukora yatona shika wagwisaka guso kandi umuntu atinoro ntaho ahufa nkanyine kaufa kanje kigero wijoro azashe immediately ndaza ndaho ready achirgaho ntaho akamara kanaganje ninye so one time nawe no unabenta kutina mnonga namutera yaje tere ni wabyeshongwire nte aza by that time kandi nkora salon in fact salon yo profession yanje nahereze byo kushoma nazo mu salon so mbone ukano ukora salon kandi nkora amasoshi ntasa yawo yes yanje okahaba kosi ati yori yo mweshongoziwe atari mweshongozi togo newe chishobo konka yamba mutwani atanataka kubura kutina yes izo wakabira hata bwoba bwaho mutera ebe nebyawe nte kandi manyi no mugogogona nyine album yona nubatera ruva kwenda kwira so finally nija na bitwara top radio njatera ngechanje bakashito mu radio kona wiro go bana bitwarayo by that time kare madam Joseline manager yanje atibitaho inja kubanza mburikize kunda hurra harimo karika inja kubutera
rero nabo kubanja bati omugisho muntu kunabendi awawiro bwire pore byeshongo batanga ko bitera nsimara hanga bitandikiraho audio kunabendi yaho ndaka kuzomba bakuronshinga bunabekira kutarangamo batanga kumanya unyeshongwire nabona kagisha agira wanyeta naronshinga nazayo but first time kazo mu Kisenyi Church of Uganda it was my church and still it is still my church. Yes. Najya ngo ninyenda kweshongora ayiwaho nashabwa mburizi ngo eshongora yambo muzindaro rero nagukwata nahurakari yakija nanago nago ngana gona cheza natutuka washangwe nakiriza nkiguru narundanza ibintu kabigumire so konka muheru nije nazaronchiza abandi bamanya beshongozo ngesho batanga kunyeta nanye nabo mweshongozo manya ubusho wagira ngo bwire ninga wagira yakasente wakora nkaka video atumanya ko batangiye kunyeta nanye naje tibishaba koronshinga niyo nimba kiza nibankiza ki konka shubundo nshinga ndonshinga audio cyo no mbuza cyenyine ashatu video nkagiye kandi innocent kanta kumanya ko ndabitwazi ati irakariyangira ngo okore ronchi ya audio kwa kuya mwaka sente okore nka video emwe nikwe nakitandikire natebekanisa ronchi mu Kisenyi Church of Uganda nijika ngo kutamuruka rushinjira 10 gakora bwa poster bwanje bwa black and white nkama 50 butamo aza abantu bisho ekanisa Kisenyi yijura nagire kitini sa konka kunabe ntakaronchinjiro mukazi omwe yambuza aturonchi nikinkamu twayirekada ati nebyo bya video kata kubicenga je mukazi umugigaho namujante bya video nibino niyenda ngunkore konka tinyenda nkore jironchi nguze CDs nyihe mwaka sente akokora video ati mwe CDs za audio nibazigura nkeza video ntapana kashabwo nco takukora video dero chironchingo kaguza video tinyine senti ati nizingaye ntibankwasireho cyeshongoro cyumu nico nanyenda ngunyije nchiheyo konka timba kundabe nachihireyo konko wankwasire byeshongoro kwizire kwate cyeshongoro cyumu bayidon kana mwesire ngwankwate akore cyumwe omukwikiriza kunakuza karonchi nkaba ino video ngweni kwizire konkwata byona mukaga yakwata yakwate beshongoro mukaga nayo mjandikana kwetera kimwe ataneshizina gayine batahibanje ati nabo bazemo so yaguma umuyo namukosa najya ngo yobukwate byona kati sente nayo mshanda kunkoma mukazi kiyamburuze namugamba ntibakabikwata inekeshongoro kimwe kinkuza kushashura ebindi kundaheze ronchi nawe kunakwirwa nkaziyamo mbone ko zihayo video ati mweshe nazi uko kabihayo dero tubokora sente obundo kaguzaho nyinji ati nizinga yenze mugambere kaza kwate sente zona zimba ngo kundaheze ronchi zumugarure dero ntetema omutima kujangu zange noza kuhemuka kakura ninti no kuhemukana nagambe neza kubura no hemuka umbanda hashanaga zanga kantagine video kaninje kunda konka bambiranga nawe mbabazi ngargo mu aharonchi nyine sente zo mukazi zijire mushagizeho nk'enkumi nk'itanu hangasima tindarinzire kujura nkashuma nazo mutwara konka video zona mukaga zira out zona zarga yeje kanyamba video yezo nzo zarashire kuretera abantu bamanya because kwa kakundeje kwa sharseje kwa kunda kiriya zikagenda omu mbweni koko kureba mu eya kibandi yaho ndaba American bantera ngo barebe cyeshongoro cyanje kibandi yaho ndaba kampani bantera batanka kundo keti yakwatatyo wa trendinga kanta kumanya no music ninza kuronda mu sente nguziriyo kano khereza mukama chikachi saka kanyire muri nye kureka nyunkani impura ninkunda ekintu kuchikora. That was me. Keti ya trending atyo wija watera hiti
turi kweta hite yakwaserebura hamwe keturure samagara nagacira magana aho 2015 tinkumanya mbwene tayiteri yo kuyakurarire ndanga yandetera magana akankoreka ngo yesurwe yampa amagara ukashohoroza mu studio ki still nkashohoroza wa Don Balam wa Balam yes ke home tunes amagara gayihayo keto unabire ntakomanya nanye gankora keti nato wundi ndiketi abwamagara ndakira amagana yakoma tukatwazo mavona twakizuna nato ndikizuna embabazi hanga simu asimu watera hiti yarabamu yakwatabura hamwe hata magenyi bura hamwe amagenyi izo babyo kubanza kumpanyiza bakampere center hari yamba guta street aha omushija kuyampire sente nagumana indebe nyuma ntiyaza kuzinyaka hata nayebuza we nampe sente namanya ashuwe nanye sigata uko gata kucumanya nareba omushija yarenga yaje nanye tombuje tunazayo tunayeshongora tiyampa na balance ebyo bwirashino kweshongora kuba muna sente so konkaranga yakakuba nanda kukora nakora yanyongera hiti yampereza korba wayambukire yanyongera mukama nimbere tahori yampereza cyeshongoro cya tata bachikunda yampereza nerizoba yampereza hatampire kibicire tukijunda ka kibicire kitijunda ecyo ni nko mugore kiringe kibicire mugore cyo kibicire indeed Keti kwereze kufitero ko wayeshongora buri hamwe bakomanya magenyi wagakora wayitorura wija kwisahati tikira kibicire tikijunda tukaba tubere tikiryaho obere no kira kubera hanika concert konkati eje nentano so indeed inentano so kandi wakore kibicire tikijunda hawacyorigireyo kajyotereka nkore concert eje kibicire tikijunda ngahera kora concert 2022 and since then kwaje komwaka demand yakayatandikira no tari yar concert no tongera aza nagabana bize ranga yagarikira yanyisiro mukongera okushoma so kushoma na concert byangumira no ma concert ndamani but nashaba mukama ntinyamba concert njiheze nanga by then nyuma aho weja watamu kushoma watamu koma byona byarabamu ago namagara gensa kuturamo but finally unahereze kosi yanje last year mu December na setting omwako gukutandika na January na jakantandike kintu canje kare okushoma kugarikira isomero ningo kugarikira mu kushoma ebiburiza hati nyo ningo mango mburize ko theology nkanjire kushoma theology so graduation by the way no muri ko ukwezo yekonka hata ujya tine kibice kijunda so graduation eri ko keri ko kwetingo nda kugitayigura so mbwene kwahereze wagetatu wayitereza kansetinge nkore kivure kiri kushana ke kirimwe myaka yakurga 2022 ke myaka 3 kirimwe amani minji natandika kutebeka nse kivure ki omu January my first post kashoro mu January ya save the date ibirabiri na mshanju byo kwezi kwa mshanju so obwire bwafunda konke kivure ngo kwakigamba icyo mutano munonga habindi Keti ni nyanda tugambereho kandi ogambere n'abarevitu abariyo uko abantu baturesha hezi show eyemerereta icyo kubanza abarebe bitu kandi abahagize banje imbanza kubasima okumpagira butaraha ekivuro cyahwire mukantera challenge nashitama nenda kurra ncho agamba kanje mitubye chome kandi no mutamaguru down konga nkareba rukundo y'abantu nahurra nagarka nayimuka mwebare mbwe nangize ntahariyo nyenda ntebekana se kutezamu aharikiriye kubakozire owizire wena kandi amushuwa ngo akagenda shemerirwe last time hati noza kushemerwa no kurenga akecho washangiye buri hati mbere nintezamu tanzara music system stage amatara mabitwe natebekanisa abeshongozi nuza kurabo takarebaga ndakuteshongora live band
niza kubeshongora live ekibikire tujunda in fact ngina kintu cyeshongoro ombereho mukama ensi etambuza ngorayi icyo nacyo ndi yaba nishobora bwenshi nakishongwira kana cyo ndi yakikora live na abakazi ba demanding ekishongoro munonga cyo mukazi so na nebindi byona ndi yaba nimbye shongora ahizoberyo kandi abeshongozi bona barinanye bar ready njya kuba nyine Peace Mbabas nagambe ngo akabarora modo wanje so buri kivuro nabamberireho zakaba nyine best Emily nawe yebara ubutanga takwanga buzima zakaba nyine Lilian nabasa Pingana Geoffrey Joyce Mugasha Peterson MA Jacqueline Bwemi ninzakaba nyine Zion Kwaya nariho nabanda barakubura mukacha kuba confirmingira mukagira ngo what so abesho Kwaya zinyinje zo ezikukira yo kubonera ninza kubanzini tinkabagamba ngo bawayo Ameria aine Mbabazi mwestinka basa kubagamba nabana batagamba utakatunyigera no manya bakawayo bamera simwe bajuri soke bajuri yetu noremera baredi Diana atumwe nyonda gambo bona nabankunda atinyo tubantam bakaye suro isinatamba bona nabazakuba bariyo so ato muntu kete omuntu uri aheru hariho abana bari aheru nabari yo kubari no bakora show yawe no bayisho no bagireba kunkana ahura kwenda kuhagira kete so ato mwana ogwaka nabasa kukwagira ata oine namba yotirehe kujya sente no basa kuziteka aha ninga sho muntu uri nko kwa round mbara urukwenda nka tiketi na gitungata bintu nkebe yabale munonga amasheko waba nondeba nambwenu baruho bakumfollowing abangambire yewe ndi aheru tinza kubasa kwija but ninzagura ticket 50 nibinje munonga yoronda borazi heres kandi bebare nango basapatsa mwenu mwebare abamwe bampromisingira abandi baguzire yes umuntu nayemera uja ticket ne yazinga yo mugambira ninzagura ticket 50 za ordinary odondera abantu abara kundo zibahereza most abantu bo mu church sogo no muningo gumwe nosagura tickets osindika sente za tickets nyonze hereza abantu banje nkezo kwangura mu radio nachi nozishashura no basa kujota no nyona nyenda guremeza ya 1 million konkani nza kusindika abantu banje baryokwe bije bagishitameho ninga nyoni nza kutwera budget ya concert because concert ine budget ya man umuntu akutwere ko muntu ngora ataruho kuba kusindikira kasende ko byo ya wagarika watsa ko ngamwe hino ko titeka tekereho wataho watuzweka hati ndeba tona mbeshika ati urukwenda t-shirt ezeze kitogi eztina kitogi ekuferi ndebere inobo barabo kwefubuka ndebere ine ndeba nekishumuruzo ndekehorda ndeba nazo ziroho mbenu ato urukwenda na most t-shirt nane kufinu zabantu barukira kutwara munonga nenga shina jumpers atebe byemerere bitebe yo muntu urukugenda ebintu bikushansa bay kandi eze shirt inga kugira ngo naza kucenga je cyari nagura konka haruku ayibikubabiri no basa kugira ati etine kitogi neje etine kitogi nenkeze twine etine kitogi nazo zitakushana twine qualities twine corporate quality etine kitogi eine v-neck kana ne kitogi corporate zone mtware tanetana zino no material zindi eze bitoge ziba kumanye zo butoshe kukirakanya emitware 3 twine na round eje nagambira mu corporate na energy 5 kandi twine round emitware 2 so twine ngofira zemitware 2 twine pangwe za 20 zemitware na twine yo keyholders omutwaro gumene cheka twine yo bukohe no kwimutware 2 baraho imambweto bara urunju kabakazi twine travel mags ebikope byebirika fraska twine bottles ezikokesa emitware 5 ebikokesa byona ne 5 twine ibikope byo kunywisa byona ikibikire kijunda no yo brand omutwaro gumene cheka twine obutsumu omutwaro twine notebooks emitware 2 ebintu byona tebyine kandi byona nibirunji watere simwe zinda kusomere to deliveringa we shall revive radio no fune bintu wabugana amasheko na kusyaha cyo kwenda na tickets waba nozenda in fact ariho ale bad tickets omujuni yona kurga hati kwika muherwa June tickets so kutangira VIP
oireza abana na ordinary ezo zigumire zirinka burijo but tutireho abukushaba kwa binji are bar tickets kutantira VIP namwe nesha wana gura VIP yakuberiye emitwaro 5 no jigura harigenda n'ekiceka wano guremeza emitwaro 30 wagura obwo bwire no jigura emitwaro 25 emitwaro 50 still n'emitwaro 5 then ya 1 million no chasire emitwaro 9 okwa mukaga konka twaragara mukwa mushanje ebintu nibihinduka yes so ni mbeta imbeta abantu bamukama rukundo yemose numunyorekana mumpama bagaganyu nunkore byivuro numumberaho nisoza music numugifollowinga numusubscribinga channel zanje numucommenting mujinyoreka izo barye birabiro namushanje bambe kandi mugumize mu kunkuratira turyatandika sha 8 zihangwe konka abo kushaba kwa binje last time tukataho sha 8 kuzagire kuba shaha mushanje ajipe kabera halfway kayijiri so tuzire ngo utesha mukaga imiryango neza kwigurwa we kiryariwe cyahamu yes flyers gamba sha 8 konka sha mukaga itonza kuba tuyigwira kandi abeshongozi banje na munonga bayone batandika mwije kare mweshongore mutungo munje kuka stage buzima mutunge stage mweshongore omewo kuja cherezi omwanya gwabura kandi ogira no yetombwita mbe nije kare ofune omwanya niwe yoreke talent yawe mwebare munonga Keti kandi mwebare ni mabare batereba mwebare kuwokinga kandi mazima nimbagambira nte ebirabiro namushanju nimureke tweshangeyo abo kubakora kusupportinga Keti no bawa supportinga umwana wawe torukuma abo ko atiket kunoja ngo Judice nanka peace kunoja ngo peace ngwino wamuzibire kweshongora akabimutamisa ukashangire Keti atari mweshongozi abo kwa Keti no weyihira hamageza kihaho buri kimaka muhabara kamuto mu studio akamutereza akaba Keti watudewo mu rukureba so ninge nti mureketizeyo tumusupportinge kandi mwebare munonga ni maba reba nywane bita ba ankore videography na ankore photography abona bateka mu program egisente kandi abo wabo inobugenyi ninga shor kwenda kutere bishane ninga shor kwenda gukora umukoro gwa umbene kugukwatiraje kandi bakagukwera umbwire abo wabakira nibakukwatira umukoro gwawe kandi bagaraka bagukwera umbwire so baza kuba no bakira ninga she otera namba zabo ya 0 bibirabona mwenda 001 ahasigara mbase kuba numukwataganaje barukukora ryo bigenyi bwawe kandi bakabukwera umbwire mwene Keti turukwiro kwenderana nishaba abantaba tubahereze namba Yesu eitwa kuba ibakubasa kufitera ho sente ninga sho muntu rukwenda kubukinga table ninga sho rukwenda ticket yakuba ahakubasa kufitera kakutunga katunga ibintu ibi okay tebekana sangu shomere namba zanje zesumu kandi ziyo mazina ganje mukiza Keti MTN 0774 922659 ninga 0 mushanje ina kanjisho mu muri nyankore 0 mushanje ina 92 abirnamukaga 59 kandi Airtel 0 mushanje 03 ananitano inshanjo na mukaga 16 ninga shor jungu 0703 4576 16 kandi na wachira Revival Radio bija kutunga wecho rukwenda in fact na wachira nkore media yes no ja kufunda echo rukwenda kandi na sponsors banje abandi in fact nkore media mu rubamwe kandi na sponsors banje abandi wamushira kandi abundi wenyenda kusima ndukwendera abari yo bantamwa akasente kandi no kwisya kutureba ngo orwijirwa ku sponsoringa rukigwire wanonda platform era atungira abantu bingi bo gambire byawe byo rukora iwe sponsoring ekivureki sure unoza kutunga echo rukwenda Amity Realtors Limited batiremwa akasente DBC Events batamwa akasente Biria United Agencies Limited batiremwa akasente mwe bari munonga twine Phytoveda Medicines Link Western Medical Center mwe bari kutamwa akasente twine New Pearl Hotel batiremwa akasente twine Team Bakery twine Mbogo twine Kabiriti abantu batire musente kankugambire nabandi bashiyone bija munonga nibo basakubomwe iwe ijo ndebe sumuzitere otinyine chetengo cyo sponsoringa ninga kupataninga niwo kuza amukolo gwawe
nkatunga platform kagambira abantu obuherezo bunyine services ninga nkarete ibintu byanje nyakagurisa byanje ka displayinga abantu abareba hari ajipu by the umwanya twagamba ajipu moteri kandi twabagambira ngo shamu kaganza abantu yigura okhendera utambuza konka tukurenza shahina konka ibintu kubirabonere konka shahina tijo twija kuzirenza because ya church setting so konka omwabazyo iwongeze shahe mwaho iwe abintu babikibonire otakija kuferwa kutandika mukaga ijuka beshongozi mbinene bamara kwaya zine zimara mwe ni otakasigarayo noja kurebyo otakarebaga ninja kwizira mu style yo takarebaga amashuye ko ni otoriyimanye nakuganda nyise mukikuru wanje bw'abanaga itano bagenzereka atuwe nayiragura so kuba mutwire kuri yano shoto bakamutera make up bamutera kitu tikatikira batekere nkenko 2005 nkomo mbeno kuyagire kwijajara kutukora batije ngo abagore bija tuyirukanga tuzamotoka ngire kumureba abarwo nabuza ntiwate ntatsuma maringa ndabura ndabona ndakubura by the way na Max Graphics sponsors na bebirwe Max Graphics Revival Radio dingasho Revival Media bona abantu abo nabandi tingu baheza yema ntekateka nabakozi ba Revival nibishaka babarona kunsupportinga kumbera na burya bareba masheka ryabaraho bushate kintu kete nani nyenda turukhendera nani nyenda ibinko muntu tuyire mu industry hagire obugambo buke obo wahabura abana abo abariyo nubijana munonga omuside yanye noreba itwe music eje yite yiba kugira eje yite ndishe yensi eje nenda kusisikaramo buri mayishongore ki yabona bigira ki konka aside yanye bere kitaka kwasubwe munonga ndware je tekakireyo twazo mu gospel mbona nani ndo haboreyo abana babakiriyo nubi abariyo nubije mu gospel bakutandika kweshongora ugire ko wabahabura mu kiyo umuntu tuyire mu industry okay ecyo kubanza nimba kunda okufotireho kandi kiri no kubahumuriza ngo obundi nibijana batwenda bakuzira abakuraho kubacira tubura aza bundi bagendana bagira ngo twayanga ntubagaya abo kubana batandika wabana umanya ngo katandikaho to kugayero kutandika konka ekintu nikika ebintu bikukizamani baba binji mugume mutusasire cyo nince bashaba kandi mutakaro nyowe nkakirabamo nkabanterro ndakereza kushiga amatindo manyango no banyanga batindarhire ncyante ati nyoti nkabaho ntamanyanta roguru umuntu gwa kashatu ninkweta no burati nimbantaro konka finally tindanyijire kandi nkaguma hansi naye cureza hansi nagumizamu kurya ninkora namani kandi nyecurereza time came nange nashanga bunabere ngetenga bona nibaza posta yanje bariko basakuza nibashaga ho nibambura no kumbura ko bata so mugende mpora otanyijiro umuntu yakugira ngo umwishongozo mukurutaro akivuro cyawe otunyosha mawe echo tachikora tore ko mutumambi garaka hansi shabera music yawe umansi yo mukono gwarahanga nzaka baherezo umushoro ngo yo mupeteri yo kubanza ishura ya katano ugwa mukaga dangu ye kugira rero nturugati tine umushoro ngo gona nukugira ngo mwecureza hansi yo mukono gwarahanga gwa mani obu nako kuburika aryabatungura ijuka ngo hari ikigambo cyo bunako konka buriyo bunako naje kutungura abecureze omuzungu nagira ngo work hard in silence the success will speak louder or will make noise iwo koramporo kwe umagezo mbutsireze oryabo ryaho ikirije buriyo munaza kukigambo sounding ngo nanka in fact abana bayo bargayo binji kandi namwijaka bareba kivuro abeshongozi binji bananka Ricky Rolande baba banoza gomoka baza kwija abana we batweshongore kandi bayone batandikaje banoma nishaka abana bayone batandikaje nibijaka babaro beshongore den nabandi tugumizemo konka mugumizemo mutaho amani kandi mugumisirize nyoni nkundo gumisiriza mnonga wagumisiriza oketwazaje kandi ukamanye cyo rukwenda kandi kuturabe ntweshongora gospel tushe gospel tukore gospel turebeke gospel tuzare gospel omutuma gube gospel rangana kututunga kete nane nkushaba utugambo twawe tubiri tushatu turukhendera
turi kusibura abantu batureba. Okay, yabare nimbanza kusima mashweko na nkole media okuntaya isa na studio nunji munonga ari kusheti yo murembe kandi no gumza muno mu promotinga nimbasima ntine bugariciro ninsima bozo bita batugera kamera mwe bare munonga ninsima bahagize banje kandi na sponsors banje kandi no kugumza mumba bahamiza ngo mbategerize debirabe na mushanjo kwa mushanje rya Bersande tweshanga Ajip Motel mbatebekana sizeje buri omwe ryata hashemerirwe abaranda nibayone bija bakampana bija barukigana bija bantunga muntu bija kitaka kurabaho banyambarira banje nabeshengereza amakanisa agumperizemu ayindi kwijanka burenjiri mutampe mukaho nanye muje mu nkwasi nebinde bindabire munahindabire hona barukumanya n'abatakumanya muje mu ndebe live izo bariye birabira namushanje ndiyashemererwa banga baherezo mugisha mu Ajipu Mbarara. Yes, mwebare munonga kandi mwebare munonga abantu batureba amazina ne MC Mashweko program ne kibozo nkaburijo ahari nkore media mwebare kutugumana mu watchinga kandi mwebare kutereza ubwire bwanyu kandi nanye ninyongera mbeta mbagenti ebirabira namushanje kwa mushanju handike birebyo samukaga ibaho ruhona kwatubwire oizire kimwe mbara kora abatakomanya muri mbara waika munoje Ajipu ni nkahi wabuza Ajiperi nkahi numano zirwe na kana hakwereka yubasa kuba noje mpora akasente nkakene karungi karinganire isitinoje kaho ahasigaro giro kwashemerwa mune wizoberyo ijo hagire kete mukiza rahanga kwereza umugisha imabari yoko abature nabura nakwatiraho nashabira na yeshongore beshongone bagaro mu mbabazi nubakiza mwene hati ni wizoberyo ijatristi ngoko bari kugira ngo hayo kimwe kikumi ni wishagire kwa musupportinga ho konka bwarahanga jo musupportinge ho mutima murungi rahanga ayongire kwereza umugisha na family yawe nemiromo yawe yo rukukora kandi tiketi nubasa kumutera na mbezo ningash wahikira bankore media wahika revival buri kimwe kibani kibasa kuterera so mbweni wori okwe mazumutaka huroine mu kugeti kandi sente nimbasa kuzitankaye otherwise mwebare munonga kandi niyongera kubagambira banywandi bita ba N&M Real Estates abo bezire kubaguza plots iwe iri kwenda ploti ninga shor kwenda heka ninga shor kwenda farm yo kugura abo bina mataka kandi nibaguzaje aha bei nungeringanire no manya kubikweza kuzamba broker atoshanga ba broker bari aba ba N&M Real Estates bagenda bagura rero hatu ba broker bobije abazayo bagareba hatu baretiwo shanga itakere bakwenda bakuguza wayekireyo poroti ya miliyoni nka 20 bari kugiguza 30 iyi 15 bari kugiguza 25 aho kwa nabone babane benda hamagoba so mwene basakwa no bashyerera ahasigara obase kuba no yitungira poroto muri mbara no yitungira poroti kabare bushenyi ntungamo nahandi hona kwetorori hangeri ninga shi itakaryone heka ninga farm yo kwenda kugura basakwa no bashyerera yori okora hare no basakutera aha namba zawe za 055 ina bibiraba na mwenda sorry no basakutera namba zawe ya 055 ina bibiraba na mwenda 00 ninga she ya 058 na mwenda 86 ahasigara obase ko no gamba nabo kandi nicyo kimwe n'aba Massive Records abo bina studio nungiye murembe neshangwaho mu rembo rwambara ekorera abantu binje beshongoro binji munonga kandi yaterana hits nyinje munonga so mbwe ni buri okwe nubasa kwakira aba Massive Records oze recording ninga shiba training amaraka ni ubase kweshongora oshanje wabanka ketugu omubwire nko bundo mishao niwe shangor star ori muntu wamano mu ihango mu niwe kubasakora orko wasakora concerts okize bishai haba abwecyori so mbenu basakwa no bashyirira no bashangwa aho murembara omurkatete Waikar Kampala Guest House no inamukiraho kandi basakwa no hikaho recording byeshongoro byawe kandi buri uko bundu bayiko murembara kagitona se nyombara kantajimanyirire mbene hona nyoneza futandikira nkai ati okoro kwikamu no basa kutera nambe ya 058 58 bishatu 95 takakora bishatu 95 kora bishatu ogwitaho 95 ebindi byongera kutamburaje mwebare munonga kandi keti mazuma ogarke yeje rahanga kherezo mugisha nobundo gumoje tutayayire
izina rya rahangare hebo kitinisa otherwise mugumeho mutakaragaho ebirungi nebisa ari Nkore Media feel ankore